Үлем! Қара, мені көрсетіп аталар. Қара, меңа пародия жасаған. Үлем! Ой, қара, келмейін біліп қалана бейт бұл. Кемейді бұл, Шақ қатам. Ай, бала, ой, ұста, бұлдыра, Ай, құрмет тамашашылар, ғафу етіңіз, мауғып биткенмін. Hayırlı kış, isəmisiniz. Sizi bile isənləşirgədən unutup duram. Çünkü bugün Qapqatıbının qonaqları, şunday qonaqlar, mine, original janr ustaları desem de dürüst bular. Şundan da unikal janr. Bugün Qapqatıbında, Kabit Javit'te parodi ustaları. Eytip duram, mine binden ebiler ışırağa sürüyorlar, opalar. Ey Javit balakayıp, senden külüp de qarıylar idi. Ol külüp de qarıylar. Qaysı birleri səhnege minip mine soğup çüresileri kiyle. Yok, televizordan көріне екелер, телевизордан фотосы келмей, жалқы дейлер. Сутқа бермейсің бі дейлер. Yok, мен айтам, бермейм. Çünkü олар мен айтам, бізді популяр ясы, таныталар. Аллаға шүкір, ұшатабыз, яратабыз, күннәшмейбіз, ақ күннәшу біләңіне күннәшабыз. Аллаға шүкір, жамағат, бұлар бит талант иелері. Bir kişi, бірінші артисті бір yolu сәхнеден көрсетсін әлі. Шуңа күрә, түркім, күту барған артистлардың концерттеріне не бары берсін? Бармай ол. Çünkü bir artista рахаттанып, 10 артистті қарап қайта бір артисттің концертінде. Шуңа күрә судқа бермейсің де, бермейм мен айтам. Ана суд дегеннен, теге көршісін судқа берген бейт. Судья айта екен, неганы судқа бердің, 3 жыл өткен бейт енді. Yok, ол мені бегемот деп атады, бегемот деп айтты. 3 жыл өткеннен судқа берудің керегі бар мысың? Кешегінеккіне зоопаркқа бардым, шунда ғана көрдім бегемотның нендей хайуан екенін деп айтады. Достар, біз башлаймыз. Бүгін бізде Qapqatıbında, Kabit Javit'te parodi ustaları. Шақырғалы біріншісін жамағат алқышлап қаршалабыз. Құрмет тамашашылар, сізге ендешем Татарстанның ат қазанған артисті, популяр жыршы, автор башқарушы Илназ Бах. Артығын сұрап болымыз. Шакировский, қалларыншы. Рахмат, Аллаға шүкір, қалларыңызге тігілері бізді тұрыттан тұр, жырдан биш түзіп бұла шыдап бұлмай. Сені көргеш кейіфлер көтеріліп кетті енді. Міне, пародия ұсталарын шақырғанайым, әзірленіп келдің ме? Анығаш, көп сұрау бересің. Anladım. Artığım sırap bulmayı. Artığım sırap bulmayı. Bitti. Bugün ben artığım biri yaratmayayım. Ben boruşqa okşa da verip durmayayım. Bir de vermeyeyim. Malades. Ana bir aytayken, bir kız aytayken, qaraldı betedi. Mine tege jigitke көзін түшіп жүрей. Mine şul jigit mine birinjikte ihtibar etmeyin. Neşik şunun ihtibarını jalip iterge eken dege tegesi aytayken. Eğer de kişisine jalip etmeyken, ihtibar jalip etmese, senin arından okşa sıra men unutmayacak deb aytadi. İlnaz Bak. Hayda başqalar. Qonaqlarni qarşılarız. Kelesi qonağımız şulay yoq parodiya ustası, talantlı yigitlerimizдің birisi. Şap yigit. Mine o'zi muzikant, o'zi parodiya ustası, o'zi jırşı, o'zi biyushi. Eli başqa sifatlarında görürsüz. İldar Yamaliyev. Ağla kişi tasmalardan ayağıla yatımına. Oydar Galimov kelgan bo'lgan. Men bit Oydarni chaqirmagan edim. G'afur etіңіз. Ishlab bering Oydar bizni Qapqatıbında. İldar İldar. Qaydasın, qaydasın ayturam. Ağlaq ile hamgarmınla yaşlığımını sağınam. Ayta oğlum, qaydasın, qaydasın ayturam. Ağlaq ile hamgarmınla yaşlığımını sağınam. Ağlaq ile hamgarmınla yaşlığımını sağınam. Ay İldar. Hayırlı kişiler. Sen bit başına batadın. Nişlep. Oydar Galimov kelgen deyip duram beyt. Şatlandım, ondan burşuldum. Ondan sen ekenin көргеш, şunday yüreklerge mine жылы kirdi indi. Javit abi. Biraz şum kırtayım әлі сен анда әлі Oyдар Galimov қана түгел, тағын бек көп артистлар көріне бағай. Көріне ме? Шулай. Бүгін
Bugün mында болашақ хәлләр, шуңа күрә тамашачылар, сезгә әйтәм, урыннарыгызга җайлап утырыгыз, телевизор каршыннан сәгатьләр буена китмичә, түземсезлек белән көтеп кенә торыгыз. Бүген кемнәр генә монда булмаячак, шуңа күрә Аллага шөкер. Илдар, зур рәхмәт, сине Камил Җавитта капка төбендә күрүебезгә шексез шатбыз. Син дә шаттыр? Әлбәттә. Ник шатланасыңмы? Икенче тапкыр булган кирәк тә. Күзләреннән күреп торам, нур чәчеп тора, шуңа күрә. Кая утырасың? Рәхмәт. Баянчылар бу якка. Баянчылар шунда. Илнас сәлам. Илдар, хәлләрен чәк. No, җегетләр. Айда, болай тигәлем. Барлашып уйнап башлап. Кыйбатлы телефонын чатим. Бу кыйбатлы түгел бу. Ул нигенә бутафорский гына. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, Илнас, Илдар, беләсезме кем килгән кунакка? Хатын кызлар арасында алар бармак белән генә саный торган артистлар, пародия осталары, шуларның берсе Алсу Фарахшина һәм Ирек Фатыйхов. Монда Зөлфия кәем. Жаным. Ни хәлләрең бар? Алсу, сезне күргәч, кәеф күтәрелеп китте. Ирек, ни хәлең икән? Үзегездә. Аллага шөкер. Безнеке һәр вакыт әйбәт. Авыз кулакта, кулак еракта, шуңа күрә елмайып кына торырга кирәк. Менә беләсезме ни өчен елмаерга кирәк? Сез пародия осталары да, артистлар да алар тамашачыларны елмаерга мәҗбүр итә торган сәнгать кешеләр. Шулай бит инде, осталар. Ә инде елмаю беренче чиратта, менә мондый заманда кәефтә яхшы булуы, кабит дигән нәрсә якында килә алмый. Килешәсезме, юкмы? Җавит абый, без бит пародия күрсәткәнне юктан гына аңладым үзем. Кичкенә чакта концертларда теге салаватны җырларын сайлап җырлап йөри идем. Шунда гына аңладым үземнең теге пародия ясаганны. Менә мин Ирек, гафу итәме, мин сине беренче тапкыр гына күрәм. Булай күргәнем бардыр, но исәнләшкәнем, күрешкәнем булмады. Әле синең менә пародияның ниндиләрен генә икәнен әйтә дә алмыйм. Ну шулай да бик мактадылар. Йөзгә кызыллык китермәссеңдер. Аллага шөкер, тырышырбыз. Ярар. Алла бирсә. Алсу, бик шат. Рәхмәт. Кая утырасыгыз килә егетләр? Әйдә утырабыз. Кайсы төп сиңа? Әйдә утырабыз. Хей, ах, урыннар җайлымы? Әйбәт. Әйбәттер, әйбәт булсын. Егетләр, буларны бүген тыйып туктатып булмый. Булар уйнарга гына торалар. Ах, ана, җәмәгать, таныштырып тормасам да хәзер бурны күрүгә үк. Шаккатасыз, шатланасыз, кул чаба башлыйсыз. Әмма дә ләкин әйтмичә булдыра алмыйм. Пародия остасы, танылган артист, популяр артист, Татарстанның ат казанган артисты Данир Сабиров. Үзе генә түгел. Ирина Арсланова белән. Хоп, хоп. Давай! Ау! Мине бөтенесен дә белә инде. Белә. Шуңа күрә. Әйе. Свежий. Әйе. Бозылмаган. Да. Менә дигән. Талантлы. Аха. Бер кемдә күрсәтә алмаган образларны күрсәтә торган кыз алып килдем сине. Рәхмәт. Туктыйммы? Бик зур рәхмәт. Ирина, таныштырып та китмәсәм, Данир барсын да әйтеп бетерде. Сезне Камил Җавитта капка төбендә күрүемә шиксез шат. Данирны 7 тапкыр күрдем, сине беренче генә тапкыр Менә күрдем. шуңа күрә мин үземне күрсәтергә түгел, аны күрсәтергә дип килдем. Рәхмәт. Әйтәм, җитәкләп алып чыктың. Сорау биргән мөмкинме? Конечно. Ирина, кайсы яклар? Башкортстан, Кайсы район? Янау. Янавол. Матур итеп уйнагыз, Янавол, Башкортстан, Башкортияса! Сыңа калдым. Бик зур рәхмәт. Ирина, без соңрак танышырбыз. Мин үзем Чакмагыштан өйләнгән, 2 балам бар, оныкларым бар. Сез кияүдәме? Җавит, булды инде. Рәхмәт. Тада, кая, Без монда алайса, без утырыр шунда. Ерак җибәрмим, монда Ярар, ярар. килгән ирләр бәйләнә башлады. Кул чабып каршы алыйк әле. Кемгә бәйләнә? Кайсы бәйләнә? Егетләр, кул чабып каршы алыйк. Менә бу җегетне дә яратмыйчы мөмкин түгел. Аны тамашачылар да яратайм. Аны кыланмышы. Ну мин аны баштагы мәллә очрашкан сөйләшкәндә бу мин әйтәм, исерек микән бу, бу аек микән бу. Моның фактурасы, моның кыланмышы шулай. Ул нормаль икән. Менә шул вак образга керәмәйме? Ну шәп егет, талантлы егет. Чакырыйк әле. Абри, хабри!
Жыршы. Биюші. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жиқаларыңыз. Күшке сүйдім жилетқа. Да. Арттың ма? Артырсың мұнда пандемияда. Үйде өтіп. Ярар. Әмірей. Ау. Ең соңғы болып сені шақырдым. Қап-қатыбына. Мен айтам көбірек сөйлершіге вақыт қалсын. Соңғы вақытта Instagram битлерінен қарайым да ол шығырларың айымы yazған, өзің yazған бит ол. Еші құрайым оқырай. Ол енді концертлардағы үзіклер, мәзәклер, қызықлар, но әйбәт бит енді. Әлі тағын бір әйбір айтам. Роман яза башладым. Роман? Роман. Әлі шоқаттырам алла берсі. Күнне аша менде мұнсынна. Сенің да шығырларың оқып бара мейді өзі. Әйді, гіл менің тұрдағына сөйлершмей әлі. Менің шығыры шадым ба? Өйбі. Қаралы. Халық шағыр есімі беріп бұла. Мен сені бит тағын бір шығылыңны білем. Қайсы? Сен медиа ақшы сварщик. О, любой әйбір. Да. Мен енді ритіп ябыштыру бойынша жоғары дәрежелерге өніп жеттім. Менің шоф профессиональный, корабельный деп аталар. Үсті-үстіне үйем, только электр алғын алмайым. Оны суфи барға кірдешті, ролларды электроптар жаушыңызда. Әлбәтті. Яқ, бұл бейт ират үшін шулай яқшы шығыр? Мен неше, ират 70 түрлі хүнер иесі болырға түйі. Шулай көре бүттін тұрмыш жолында шыраған бүтін хүнерлерді де өзләштірірге тұрышам. Жарар, әлі өзләштірмәгенлері де бек көптір. Шуңа көре әйтәм бет мен һәр вақытта да Зульфия Шакированың шофері, экономисі, счетоваты, бухгалтері, завскалады, охраннигі, водителі. Шуңа көре менің де профессиялар бек көп. Тағында сеңе қарап, әлі сваркаға үйренесім бар, әлі башқа профессияға үйренесі бар. Шуңа көре профессия ол бірінші орында. Дұрыс. Зурет рахмат. Абри, ап! Hürmetli dostlar, hürmetli tamашашылар, hürmetli qonaqlarımız yanında. Meni tamашашыларға әйттім, бүгін Қапқатыбының қызу болашағын, матур болашағын, исте қалатырған болашағын, хаминді ниндигіне артисті тыңласығыз, көресігіз, іштесігіз келе. Бүгін олар барсында сіздің әйткен, күткен артистларыңыздың барсында көрсетешеклер, жырлап та, сөйлеп та, шуңа көре де. Мен енді бүгін Қапқатыбы алып барып әлләни Айтбар. Яфаламам. Шуңа көре барығызда сөз ұстасы. Данир бар мында. Сені күшін алып бары бітірір. Данир бар мында. Пародия ең ауыр жанрлардың бірісі. Біздің эстрадыға бұл енді бәріп, һәм енді тамашашыларыны шаққаттырған бір уникаль момент деп айтайым. Аның үстінде эшләү, аны күрсәту, бұл жеңіл түгел. Қарап тұруға ғана рәхәт. Анда күпме хизмәт, күпме жәмәғат тиртүгү. Шуңа күрә бүгін мына шушы пародия ұсталары бүгін сізге қайсы бір секретларын ашырлар. Өзімде бәлки бірінші тапқыр ишеткәннәре булыр. Шуңа күрә дә әйдәгез башлыйк әле. Данир, Татарстанның атказанган артисты үзе. Шуңа күрә сүз сиңа. Кемне күрсәтәсең килә, кем булып кыланасың килә. Ансыз синең алкышлар бездән. Biz bile yaratkan obrazlarımның birisi indi Ayдар абый Галимовқа Илдар біздің Ayдар абый болып жырлап кірді әйті олым жырын. Әйті олым. Мен шунсына ғажапландым. Ол жырлауын жырлады. Мен айтам Ayдар абайның біраз жырын жырлайым, ойнарсың мекен? Ойнай алыр ма мекен? Ойнай алыр. Ныншық Илдар, ойнап кірдің, жырлап кірдің. Ныншық ойнай алмазға ты можешь. Конечно, бір Ayдар ойнай, екіншісі жырлай деп айтегенді. Hatırlайсың менің де жыр екеніне? Албатта, Данир. Айда кетті. Çok kolayken. Aynen. Buraya çıkın. Oyda mında bugün bizim Ayдар pandemiyası. Sen benim hatamның sınırlısı. Yaşaysın yüreğim turunda. Baldız kayım deyip kışıp alam.
Bir tuğan apam көрмәгәндә, мин сине гомерем буена көнләшеп яшәдем бажайдан, сине генә сайлый сакалыгым кысрарга килгәч бабайдан. Рахмат туганнар, рахмат. Kim deyip aytib edi? Aydar Galimov deyim mi? Danir Sabirov deyim mi? Мен хәзер уже Шавит Шакиров. Rahmat. Bulay eti geldi Danir. Bir başlap jibergeç, bana kimge söz biresin kile, benim obrazına kirip, benim üçün güne şu işleri. Pожалуйста, bana. Türlüsüne kimge söz biresin kile. Bugün sizden gün, ben basıp kına turam. Мына хөрмәтле дуслар дәвам итә. Безнең тапшыруыбыз һәм инде кемгә башларга, кемгә әйтергә дип торам. Бөтенесен күргәне бар, тик Илнасны бик сирәк күрергә туры килә. Илнас бак, сезнең алкышлар. İlhan'a şeyler gerek. Yok, bana söylersin. Ben kaderine İlnaz'ın imi, bana cemaat hürmet amaçlar jırşıp olarak kına biledirik. Emmeden ekin. Мына мин дә шуны әйтергә торам бит. Bak, bana şol. İlnaz, parodi ustalar arasında yok kağına kilmedin. Şakırganlar şu mu yapar? Kimden külemiz? Күпләр миңа әйткәне бар, ул менә дигән итеп безнең яраткан Рөстәм абый Закировны күрсәтә. Bana. Şöyle baytıra gerek. Aha. Pişağım şarası boşu var Ne? mı yani? Ben kanişte Şalamlıkı dürüst aydırsın abi. Bana bayanı koyuttırayım var şöyle. Onlar rahatlanıp tıkı bir kortaymadan kanişte var. Ben bana Şalamdan beni bilmeyen kişi yok. Ben Şalamda kütere. Hamal asalıp tıra. Bana uzun Şalam şanaları benim kursu Radif. Yuvar Şalamda Şana yası. Yıl sayıp Şalam şanaları bilip durasınız. Tege. Şalam şanası festivali utkaram. Bana şu Şalam şanalı festivaller utkaram da bana şu şanalar yazayım da onları bana bula gitem şav utkaram. Ay rahmat. Alkışlar cemaat. İlnaz, zor eti rahmat. Rüstem birmesi, eldesin baralı. Şöyle abi. Жалко, конечно. Это гиблое дело. Ey, anlarıyla benim. Kortayım alenkay. Haydi. Şöyle Farid bana 15 yıl sahnede. Haydi. Şimdi şaşırarımda ağardı imme yılama ankayı kartlık turunda balını da usken şaşaklar gibi şayaladı ankay senin yanına Artaymalı, ankay, artaymalı, oynayındı. Bu, bir zırlamasam onu yalasın enken. Tatarstan'ın at kazangan artisti İlnaz Bak. Ya Rüstem. Toktayını buldu. Zor eti rahmat. Bir gelleri usta gibi çekmeyi karışa uzkursadan. Evet. Ol çıkışlar gül Rüstem şeyin. Rüstem Zakirov şuna kadar zor eti rahmat. Rahmet. Bunda bit upkelev yok. İlnaz. Bunda upkelev yok. Bu bit parodiyini bit bütün kişiye kursetip bulmay. Onun bir izüminkisin elektrip qarır üçün onu kupmi шығышын көзетірге керек. Солай бейт. Алсо, келшесің бі? Миллион. Biz indi dürüstün etkende teki Rüstem Zakirov bilen 1-2 yıldan artık anın şuşu trupusunda işlep muzikant bulup. Uzak yürsen, bir yapılsan
Соңғы бір көпмі? Соңғы yıllarda вообще дұрысын айтканда инде теге аралашу кимеде теге концертларда гана күршәбез, кем сайын күршмәйт. Эле битни концертларда анда районга, анда шәһәргә җири торган ек. Шуңа һәр вакыт аның теге иң беренче Рөстәм Закиров концерт башлап җибәргәнче мин репетиция ясап аладым башта. Аның бөтен мине сында җырлап, мин аның бөтен репертуарын отыда җаклап бетергән идем. Аннан соң инде безнең белән тагын шундый бер хәл булды. Безнең Әлмәт белән ничәнче елда булган? 2009 еллар булды микән, хәтерләйм. Әлмәт белән Шаллыда концерт булырга тиеш. Һәм шуннан Әлмәттә концерт булды. Рөстәм Закировка бик кат салкын тигән иде. Тавышына салкын су чиккәнме шундай инде тавышы инкәт карлыккан иде. Шуннан соң инде мин моңа әйтәм, Рөстәм мин тегенә музыка утырам инде, микрофон куелган, ителгән. Мәйтәм, миңа микрофон куйык та, мин сиңа ярдәм итәм, җырларга инде. Өзім башқапша. Деп, бұл енді бәдірек кіна кирленді. Мәйтем, ярар алайса. Икінші күнді Шалыда концерт қиясы бар. Мұның тауышы весь бітті. Даже бана жағына тиеше, шопытым ғана кімәйтміші, тыныш қана айттырып. Шуан не, өзі келіп, ая, микрофон қойғалы, меңа жардан бітерсен әлі шуайды. Полностью от иді Шалыда концертіне өзім міне бір 80%-ын жырлап шықтым деп айтырға бұла. Орттан ғана сахна Ая, мұңа енді Рүстәм абайға yok сахна артынан түгел, мен клавишта отырам бейді. Шунан Рүстәм абайға аның бірінші жырын шушы, ол енді, конечно, репертуарны бик әйбәт сайлы, но шундай ауыр күйләрін сайлы, ағыла да болды ағыла, аннары әйткән едің деген жырларны, енді ол ничектә тырышып, қарлыққан тауышы белән шәйләр шәйше жырлап шықты, қалған бүтін жырларын енді меңа башқарға туры келді, шунан соң халық артынан концерт біткәч шығып келіп сөйләшеп бар екен. Қара Рүстәмнің тауышы элек қаты жымшарып кеткен деп айталар. Сондай хәлләр булганы бар. Мен унимын соң сиңа уйнайсың. Анан афишаға икенче чыкканда язды, запас афиша эшләтергә Илназ Закиров дип. Зөрәт рәхмәт. Ну, нишәдәсең артистта ул тимер түгел, тимердә шартлапсына, шуңа күрә салкын тидерәсең, сәхнәгә тамашачыны алдап булмый, җырларга кирәк. Шулай бит. Менә хөрмәт тамашачылар, мин инде Ирек белән күрешкәндә дә әйттем, мин әйтәм, беренче тапкыр күрәм, пародияларын күргәнем юк. Ну мактадылар. Ирек, үзең белән таныштырып кит әле. Кайсы районнан? Җойт абай. Мин Татарстанның Балташ районындан. Кайсы авылдан? Исмаил дигән авылдан. Исмаилдән. Әйе. Ул бит инде пародиягә ничек кирип китәсең? Мин элегрәк җырлап җырларга ярата идем. Шулай бит күпләр мине бәлкем теге татар моңы конкурсында җиңүче буларак та беләләрдер. Анда мин заманында мәктәптә укганда 2нче урын алган идем. Менә мин хәзер белдем. Шуннан соң кыланып йөрисең бит инде. Шулай бит тегене күрсәтеп карыйсың, моны күрсәтеп карыйсың. Күпчелек вакытта теге якынрак туганнарны күрсәтәсең инде. Мин үземнең әтине күрсәтергә яратам инде. Ул телефоннан шундый кычкырып сөйләшә, кайбер вакыт. Оу! Кем шалтырата? Дип шулайрак сөйләшә, аны ишеткән кешеләр беләләрдер. Тегендә кеше телефонсыз да ишетә инде. Шалтыраталар. Әти булмый иде. Мин алам, аның булып сөйләшәм инде. Һәм инде әти генә белергә тиешле серләрне мин белеп калам. Вот, шулай дип әйтәм, туктам, әйтәм, пародия булып, пародист булып шөгыльләнсәң була бугай. Әнигә әйтми торган серләрне. Әнигә әйтми торган серләрне әлбәттә. Шулай итеп, әтиеңнең заначкаларын таптың инде син. Һәм артистларга күчтең инде. Артистларга күчтек әлбәттә. Иң беренче инде менә монда мин әзерләп килгән идем. Бер-ике кешене пародировать итәрмен дип. Айдар Галимов бит самый теге популярный инде, шулай бит. Айдар Галимовны күрсәттем, миңа Бәширә Насирова гына калды инде. Ярар. Кемне күрсәтәсез килә? Әйдә, җырлап бирик әле. Özüne rahmet.
Bizге рахмат. Баширәгә шалтыратып әйтермен әле, концертларда тамагы шешсә, әллә кемдә зә бирмәсен. Монда ни бар? Алмаш. Синтезаторда басып тора. Синтезаторда басып торучы. Әле тагын пародиялар күрсәтәсең. Әлбәттә. Бик ошады. Тамашачылар сезгә дә ошагандыр дип әйтеп уйлыйм. Зур рәхмәт. Монда бит бу кадәр милизмларны Баширә чалырга кирәк, шуңа күрә җырларга кирәк. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Алса. Кәйфләр. Әйбәт. Син инде кемнәрне генә сәхнәдән күрсәтмәдең? Резида Шарафиева, Зульфия Шакирова, Венера Галиева. Тагын кемнәр? Үпкәләүчеләр бармы әйт? Юк, үпкәләүчеләр юк. Үпкәләүчеләр. Киресенчә, ник мине һаман күрсәтмисең дип миңа әйтәләр. Акча тикмиләр. Шелтәләр биреп торалар гөрәс. Без сатты, без биргәник. Бүген инде алып килдек. Пародия. Кая мине шундый бай бия яши дип беләсез? Җавита беләсез, фиапа биргән акчаны. Менә без ирек белән әзерләп килдек инде безгә бер номерыбызны. Ага. Әйе, аның белән бер яп чатырбыз. Ярар. Иреккә күпме бүлеп бирдең? Әйтмим әле. Siz әзерләнә торыгыз, әле ирек яңа гына чыгыш ясады. Инде мин менә башлыйм, Илнар. Кәйфләр. Яхшы. Сен бит шулай пародия остасы. Сен бер тапшыруга килгәнең булдымы? Син анда кемнедер пародировать иттең. Но бүген кемне алып килдең? Илдар киенергә китте. Инде без тагын да бер талантлы кызыбыз белән Башкортстан кызы ишеттегез. Башкортстанның Янаул районыннан һәм шулай ук эстрада менә шу пародияны уста күрсәтүче кызларыбызның берсе Ирина Арсланова. Ирина, бүген кемнән көләбез? Кемне күрсәтәбез? Кем булып җырлыйбыз? Минем шул инде Уразова. Син югары үрелгәнсең. Ошаган да бит әле Уразовага ошаган. Бу туйларда инде мине, тиргейләрдә инде мине, шәйниләрдә мине. Бик әйбәт бит инде. Эстрадада ничә ел әйт? Күп йөрим инде мин эстрадада. Йөрүчеләр бик күп алар. Пародия белән әле беренче тапкыр гына. Кайда укыдыгыз? Нинди факультет, нинди институт? Культура институтын бетердем. Эстрадага кирдем, җырлармын дип чыккан идем. Башка әйбер белән. Менә шул пародия күрсәтеп, үзеңнең тавышыңның нинди икәнен дә белмисең инде, шулай була ул. Дөрес әйбер, кай вакыт нинди тавыш белән чыгарга кирәклеген аңламыйча утырасың. Шулай. Рәхмәт. Капкатыбыз синеке. Нәрсә дип әйтеп инде? Сәлам җаныкайларым минем. Хәлләрегез ничек? Хәерле эш атналары телим сезгә. Һәм инде әлбәттә нәрсә генә дисәк тә, менә килгән бер җыр җырлыйм әле сезгә үзегезгә. Акапельна гына җырлыйм, Җавит абый. Ачуланмагыз. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, өйләрегез һәр чак бай һәм мул булсын, шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә, Җавит абый, безгә яшәргә. Ай рәхмәт. Әгәр дә син телефоннан я Илдар белән сөйләшкәндә дә син гүзәл булып сөйләшергә мөмкинчелегең бар икән. Җаным, ничек хәлләрең? Әле килдем менә. Җаным, мин сине шундый яратам. Бирәк мин тыңлап торам, гүзәл сөйләшкән шикелле. Ирина, тагын кемнәрне пародировать итәсең? Тагын кемнәрне? Мин бөтенләй дөресен әйткәндә пародияга ничек килдем дип әйтим. Белик шактан күрсәтергә ярата идем мин кешеләрне. Иң беренче вообще Исурабидан башладым, Сафина. Сколько можно сказать? Резонаторы подключай дип безне киргәйде. Мин шундый куркып калайдым, но мин шундый рәхмәтле мин Исурабый ачуланмасын миңа, конечно. Әйдә, тагын берәрсен пародировать итеп алыйк. Попросила Фирзара как-то я, напиши мне рецепт самогона. Судачит же не зря, что лучший самогон у тебя.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә, киләчәктә дә тамашачыларны шундый пародиялар белән сөендерергә язсын. Salam benim parangaçlarım. Bir kızaklap bu sahnede Jırlap turasım kile Salavat kebek akşamı Bir kübüşlüsüm kile Niğu kadar tilmirtesiz oldu turu nitura Minim kansırtıma deyip bilit alsan ni bula Şulay bir Niğu kadar tilmirtesiz oldu turu nitura Salavat'a kilgen kebek kilgişsiz mima Kilgişsiz mima Kilgişsiz mima Aferin. İldar Yamaliyev. No İldar. Ата сокма шиңа. Жайт абый, мин билгеләп китерим бу очракта әле Илдарның тырышлыгын, чөнки сәхнәдә образны тудыру өчен әллә каян әле үзе сөйләп китте, сумайс костюмы алган, эштән кабартырып тора торган тышын үзе тиктергән, өчен үзе сатып алган, кийин эшләгән, музыкасын ясаган. В общем, браво! İki nasus kına eşli cemaat. İki nasus. Берсе электронный диген. İldar. İldar, zor etib rəhmət. No, Vinaris illigetini bilməyən kişi yox indi. Əmmə də ləkid qoşamatı da var bitələnin. Tamaşaçılarga iskə düşürüb gitik. Juanşa deyib yürtələri elə gerək. Şuna görə sen bütün formasını kitirdin. Zor etib rəhmət sinə. Vax, bira, ay! Dostlar, hürmetli tamaşaçılar sizge de item. Hürmetli konaklarımız, sandık içinde bik kirekli, bik faydalı, köpni kurgen, köpni kişirgen, indi nişe asırlardan bizning buğunga, bizning künge kilip jitken, eybir. Kim dürüsün ayta, şuna şu zor bulak, bu zor bulak bu. İşe turgan? Ha? Yok. Aşı turgan? Yok. Burungi zamanlardan kadar kelgan bizgeymi? Ko'pni ko'rgan. Ko'pni ko'rgan, ko'pni kechirgan. Alimi bital narsa ekan ayta boshlamadim. Men sizga chaqqina podskaska berem. Imi Ruscha deb aytdi deb podskaz deb chaqqina. Yakubovich kebek ochib qarag'iz endi. Fikr yuritirishingina. Shobata tugilmikan. Ilik bu aybir bilan xabarlashganlar. Xabarlashganlar. Oho, o'sha turgan ko'garshin. Ilik Uyluymiz. Qog'oz, Qalam. Qo'yin tuzi. Ilik bu birgina tusli bo'lgan. Qanotdir ya. Hadiranın tuslari o'zgardi. Qo'lyovliq, oq qo'lyovliq. Yo'q. Tege tomga tushira turgan aybining sizin Shirniylar. Narsa u. Shirniy Pishet. Qora. yoza turgan ilik. Yozganlar bit endi balki bir tusli. Qonat bilan da yozganlar. Qora deb ataladi. Qora g'amonib yozadi. Qora g'amonib yozganlar. Xabarlasha turgan aybir bit endi. Xabarlasha turgan aybir. Mana Konvert. bik neydi ol? Bik kerakli bir ol. Ol gumumen yeneşede bulayındı ol. Her vakit yeneşede tura ol. Bugün de. Bugün var sandıkta. Yok, olay bizning uylarda hozir bormi? Haydir'ın indiğine yok. Haydir mındıylarına şaklı var. Aşım kile. Mana mındıylarına şaklı var. Kuzgi. Şu şay bir. Şulay bir. Batman. Var. Mana şunday. Bunun uzunluğu var. Xabarlashganlar. Hayır. İkonomeller.
Міне, аның, міне шушылай, не де бар әлі, шушындай, міне шушылай, Марка, что ли? Пластмас, темір. Қайдыр пластмасы да бар. Нинди нәрсе ясап көрсетелі тағын? Міне шушындай. Открытка, что ли? Шталай тәгіл, шаны шталай. Міне, Хәбәрләшкәннәр. Телеграмма? Яқ. Нинди материалдан эшләнгән хотя бы? Міне пластмасы да бар аның айымы. Қайдыр оны, имі, қайдыр темірден әшігілер. Почта ящигі. Міне, темірінің ішінде шул илекке әйбір қаман соқлана. Менә шу теге нәрсәле, менә ошалар бит әле. Нәрсә ошалар? Менә нәрсә соң менә. Теге нидән дә Менә укыйлар әле, ачып укыйлар. Нәрсә дип әле? Юк, планшет. Ручка, карандаш. Сверток дип аталайны. Шушы әйбірні, име, қорап тұрады ұста, міне, шулай сызығы берелер, име, ізі қола, аннан кері маш алырға тұтыналар, шын із бойынша. Карандаш, карандашы шай, менде строительный түзіліш карандашы бар. Жүгішісінде, тілесе қайсы жерге сыза. Кейін карандашы. Әбірей, ең ақыллысы сен, тұт бейшіне, маладес, алқышла балы қажам, міне, ұтырасыз. Оқыған кіші шұр инді балай. 3 литр сүтін үшті де бітірді дегенде. Ай, маладес, әбірей. Шушы болды ма бүләк? Соның үшін шул қадар зұр санды көтеріп алып шықтық ма? Бүләк ме? Бүләк ол бізден бүләк жаза, пародия сенден. Üstlerine yalnızın ayak şeyi sıvınıp bitken Yalnız şeyliğine de büyük içmedim sinisiz irken Hımlarım şulay uzar megil sinigine kütüp Yalnızım üstel yanında sıvılgan şeyler ışıp Hımlarım şulay uzar megil sinigine kütüp Yalnızım üstel yanında sıvırgan şeyler ışıp Yalnızım üstel yanında gelsine gene kütüp Alfred Yakşınbetov. Bek vokal kızları. 3 yıl ağzını tıratan bek vokal kızları. Alfred'in şaşı üskeneli balay. 3 yıl sayın ağzını tıratan. Onun şaşı var ya zamanında. Ben onun şaşı bulgan çağın hatırlayayım. Biz birge okuduk stüdyen. Bilemedim ya Alfred abinin onun teki şaşı vaxtını fotografilerinde görürüm var. No, neşe dedin? Jünne jirge jün üsmeyindim. Yok, akıllı başta şaştırmaydı. Şulay deydi. Zurit ve rahmat. Haberi. Tanıyar Zurit ve rahmat. Rahmat. Buna bit. Hürmetim olsunlar. Burası mı? Bir sahnede bir qop-qotibinde köp mü kile almagan artisti sizge takdim etemiz. Eliminde tağım var. Şakırı, buna İldar buldu. İlnaz kursattı, parodiya, Irina kursattı, parodiya, Daniel kursattı, tağım var. No, şirat sizge. Достар, міне шушы теге коронавирус пандемиясы дегені бүтін кішіге бек тискері үйғынды ясады бетінде. Шулай бет. Шулай, міне артистлар да біздің шитте қалмады. Міне көз алдына кетіргіз, бір бик мәртәбәлі кіші татар эстрадасы артистларына шушы пандемия уақытында ярдәм итәргә уйлаган. Ничек итеп? Ул аларны яңа сетевой бизнесларга кертеп җибәрергә булган. Һәм иң беренче чиратта ул шалтыраткан Вил Усмановка. Каралым әйтәм, шушы пандемия вакытларында сиңа бер эш чыкты бит әле. Сетевой бизнес, Вил.
Компанияның исеме атала Вилвей дип. Монда төрле чүпрәкләр, салфеткалар сатырга кирәк инде. Карам әйтәм, системасын аңлатам, башта 30 меңгә сөлгеләр аласың, әйеме? Сине компанияга кабул итәләр, и үз астыңа күбрәк кеше җыярга кирәк. Әйе, нәкъ көрәштәге шикелле. Күпме күбрәк кеше җыясың, шул кадәр тизрәк батыр каласың. Кемне алам дисең? Риза Шәрәфиеваны. Бик әйбәт фикер. Вил, әйдәгез, рәхәтләнеп эшләгез. И поехали. Концертларын тоқтап қалғаш, кірдім мен бір бизнесқа, сөлгелерін сатып қарим, қалмамын ұятқа, үшләшірге кеше ізлим, таба алмайм шарасын, Резеданы алырғамы, ұл бит шүпірәк анасы. Көптәк түгіл, аздак түгіл, иккәсілгі бәйәсі. Резеданы сатып шуны, нешеке бізді саласы. Көптәк түгіл, аздак түгіл, иккәсілгі бәйәсі. Резеданы сатып шуны, нешеке бізді саласы. Тaqdim etgan bizimizga men bektilab kirar. Ayda birgalab sotiqcha bilmaydigan shubrakni. Qala koncert bayramimiz, yaratgan ishlarimiz. Alla qoylardan ko'rina satashgan ekanimiz. Qala koncert bayramimiz, yaratgan ishlarimiz. Alla qoylardan ko'rina satashgan ekanimiz. Қараңыз әле, татар эстрадасында мұғайын Ғабділфәт Сафиннан да исіне күбірәк ярата тұрған жерші жоқтыр. Көз алдына кетіргіз әле, ол бет сәхнәгә шығады, халықны иснеп шығады, аннары дей. Шоңа күрә Ғабділфәт абыйға шалтыратыйық әле. Ғабділфәт абый, сәлем. Қараңыз әле, үзігізге туры келе тұрған бір бизнес тәқдим итәбіз. Компанияның исеме күренекле татар язучысы Гариф Гыбайга багышланган Гарифлайм дип атала. Ғабділфәт абый, қараңыз әле. Әлеге компанияда хәтта маяқшы қызы исе келе тұрған духи да бар. Менә флаконына шулай дип язылган. Легкий бриз дочери Бакинчика дип. Ғабділфәт абый, әйдә, исне син яратасың, рәхәтләнеп эшлә, партнер итеп Илсия Бәдретдинованы алсаң була. Ул как раз хәзер диванный бизнестан китте бугай. Бергәләп парфюм сатыгыз әле шуның белән. Йөртәне берне сипкән идем, абетка ошып бетте. Күбрәк сипеп карыймчы, бөтен кеше итсен. Күбрәк сипеп карыймчы, бөтен кеше итсен. Яшаклар, мотор шакалар, җилле шакалар бар иде. Парфюмсыз да яш кызларны үпкән шакалар бар иде. Яшаклар, мотор шакалар, җилле шакалар бар иде. Парфюмсыз да яш кызларны үпкән шакалар бар иде. Ләкин духи юк дип кенә кеше сасып йөрмәгән. Әши су белән юганнар әбиңнең чәчләрен. Шу искә гашыйк булганнар бабайларның күпләре. Әши су белән юганнар әбиңнең чәчләрен. Шу искә гашыйк булганнар бабайларның күпләре.
Ут yanıgan uşakta Әбейіңнер қыз шақта Мотор етіп сөйішкеннер Бабаңнар егіт шақта Ут yanıgan uşakta Әбейіңнер қыз шақта Мотор етіп сөйішкеннер Бабаңнар егіт шақта Магазинға кірген шақта Қарадым мен бұрылып, қарамадым мен бұрылып, маскам қалған ұмтылып. Алма ағашлары, сайры сандуғашлары, сайры сағындыра башлады. Ардияға барған едім, мылтықтан отам дейіп, оғаш мылтық тұттырдылар, қайтқаш отасың дейіп. Алма ағашлары, сайры. Пандемия вақытында эннылға ішке кірдім. Матур коктейлер ішем мен көккейлерге түккірдім. Әлі жырылы, әлі йылы, оңыламасың нәпқатны. Soğuşlu jırılar bilen uşattı keselerini. Kulmagında bitlegen, ıştanında bitlegen, senin kebek bitli terri bu dünyada bitmegen. Haydi haydi. Koronavirus degenin yukturdum eliminde. Taralışmağız dostlarım. Oturağız birige. Oturam. Давай. Қолларда перчатка, қазір биттіме маска кидім. Вирустың шығасын білсем, мен артист болмас едім. İşte koy, нужа көрмені какой. Әрәзәңнен жиллер ise міндер білен тықта қой. Бейік тауға мінген чақта түсіп қалған галушым. Иріні бағырым тағын бірні жырлайды. Бейгірек матур тауышым. Иріні жырлай. Ayga minna gagari, minna ayga minna ridim, aşamazsam margari. Devam edip aytı mısın? Havaдағы yıldızlarını ıstakanıға tutturam. Sүйгенім yok yanlarımda ıspaköyni utturam. Alma ağaçları, sandık ağaçları. Magazinin kiştesinde erip yata margarin. 12 April'de uçup gitti Gagarin. Oyga minne kütüşe. Minde oyga minne ridim bulsa ortanı tüşe. İzalintine devam edip. İzalinti şırnağansın maşinanın rolüne. Kişe qatırrak gitken buğay şırayından kurrine. Canıyım şeker bal, xatın gitse baldız var. Baldız gitse de kaygırmayım, ebide de ümit var. Aşık buldum bir şiberge, bulsa da ul kız urus. Bir güne uberiydim, izvini koronavirüs.
Parodiya ясым мен, Қойшағында ирмәді, жау едім деп дәшәм мен. Сайрый, сағындыра башлады. Жау еткен мен тапшыруын, бүтін кіші ярата. Телевизор қаршысында кете алмай тек ята. Алмағашлары, сайрый сандуғашлары, сайрый, сағындыра башлады. Hürmetli başlaşılar, бүгінге қоштасамыз. Келген қонақтарымызға зор итіп рахмат. Келешекте де көркем матыру, шатлықлы шарашулар насип болсын. Исен сау болайық, сәлемет болайық.